Tenda top up. Mheshimiwa Biu Kinyarango. MCO Kitutu Central etown Chituka. Mheshimiwa Paul Angwenyi. MCA Osensi na anero kugambira gavana. Kanyeka ya gavana nacha konye semkwa. Mheshimiwa Richard Yatanga Makworo nero MCA Obogusero Kitutu Chache Sawa. Kanyeka. Ano mukatikist. Mheshimiwa Chona Amisi oyo Nyakoe Kitutu Chache Sawa. Mheshimiwa Charles Nyagoto oyo Bogeka Kitutu Chache Sawa. Mheshimiwa Dennis Ombachi Marani Kitutu Chache North Nuru Wangwenyi. Mheshimiwa Eric Changanya Youth tenda top up. Obe ya. Ako represent youth. Nyabere Changanya na asalia. Onyabere to Jombute. Mheshimiwa Richiru Joseph Nyombati. Njua Senge oyo onko mwanjira kwane Senge jobo boraka. Jugoja. Nchu. Oyo na otwali experience emetie nyeta to mwako enako. Moe. Koma atai. Nabakwani rimwensi abairi nabasani ba Mainya Buyamore nonya torasama be. Your Excellency Governor, Senator Yaito, Mugaka Professor Ungeri, Omojumbe Bwensemeye, our Speaker Kisi County Assembly, Speaker Yaito Koru Nyamira, the young man na nachete. Amona baheshimiwa bonsi mwacha n'abantu bonsi nigizingatia itifaki yote. Nchena atenenire gaiga buna mwigwa nkuru kwa Josephine Ombati na ndeko randuka baleri ichivu lakini rero tinkavuga ati amachivu. Asengencho tuasiriri omwancho ito okoro kumainya. Inchenta tuchikobo mwenge Mainya tuabere nere kuru 2013 tuachore tunere inchende nominated buna nkuru ateba sege Swahili ngande mbunge maalum wa jinsia yani gender top up kuru 2013 tuabeire nere ase county assembly ya Kisi. Buna bakwani bati ekirego teba abakwana gaiga mutu yane obuya bwa Mainya na tochaka okwana bono igamba kamambi nto gukora. Mainya garengo mu muromo itongo omoitebere yani a silent and a quiet giant. Orego kwana mangana abere lakini ya mangana amana. Nkoira neryo lyobori ganga ki ariko nyara gosobori chikura. Abantu abange ntubuna tona rete kubwata makondo tuwakwana ukigoro ekitari kerogeo twachikura. Abantu nkorigere libare nonye nenecha yo muntu bunatongire. I think na kiki kogera abantu bakiamokama mwari ko mwachikura. Abantu bakiamokama pole asengenjo mwasiriri omurayi mwabwate oreko baruwanera sekerenchera. Nande nimanyete nga Nyasaye nabakonye manyoro murayi oraende ko baruwanera erinde bintu byaino birichi ndoto mwabwate bicha magendero rase Kiamokama enyari kunyarikana. Bono nchente tego kwana ase Rose na abana bao na abamino. Na kwane temagaro bangateba ngaringa nari koro kunga pole neri konsana. Nje no muboraka mugakone na asira none mitiyenyeta toteraera. Lakini egento kiagarie nate neni ngo kwana ri kondo ga Rose. Ponta etego gotebia nga omoremi naro. Omoremia otobuete buna ntu bono togueta koriga igatogendeka. Ekiagera ni manyete obororo onye buna abantu bachire nyomba ari ntu okwante na your brother in law omuntu agocha kwa pore kwa murigere libune sinema. Kwa bora ngoyo bono nkike gusaga onte yani yaba buna mangana omotwe. Lakini omoremi naro oinere ntate gochigo gotebi Rose na abamino momwebo eranie. Omoremi Yesu Kristo omoremi Nyasaye goetera se Yesu Kristo. Igo momwegene naende ni maite nga Mainya no mbwe kanisa orenge na atoregete omutamere Nyasaye mono naende ogosaba no monya ringane erimo gakoreto omorembe obwete merembe yonsi ensei nakige kogera natenenira gokora emirosinga koko chikobwati enchereyo Nyasaye nako echinguru nako agate akorendera abana abantu bakiamokama naigu nkoriye ni muri Rose egasi Rose oyo no mukungu asiogete narora one kerweke Mainyatiga inu mokorra mama biyamon
Thank you. Siara. Sinsa. Mbia mono cha welfare ase Kibagendi. Bwana asifiwe. Amena. Bwana asifiwe. Kira bantu bamintu kira togendie. Your Excellency Governor ito James Elvis Omaribongwai, our Senator Muske Professor Sam Ongeri, Umojumbe Mwaka Ezekiel Machogu, Speaker ito abachumbe baminto bonsi no Mong'ina osireliwe no mwanchoye Mong'ina Rose abana bawo ne family yonsi ya Mainya. Inche ngoro gudeni sombachi na rentire ngora yane kwa niaba yane ne family yane na Maran Ward na to a large extent abagetutu ones because I'm talking on their behalf, so including Governor ito. Inche tuwabere na Mainya kuru 2013 and I will be in his chair as a committee of budget. We have worked very closely. He was the wisdom of the committee. Naende ko consult twalinge binte binge nene aroli gotenera the committee of the whole house kala twawetie budget njenale wateba twasiririo musani twasirio musacha omuya twasiririo omuntu omuya ku Kiamokama ono abantu bamulemani mwasireliwe ntwachitekera torente tokoro muchango mubambe secondary school weye. I remember ntwamukobete nebintu nebinge twakoreramo tole ase assembly twakorenere bintu ebinge njenale goteba iga 2018 karaire to mwana Cardinal Tunga High School ali umurona ali form 4. I am one of the people na mo proposeti atenenere a class kiai, and I'm happy pakabono he has acquitted his role as a parent. Nale gotewa ay kurukadi no tunga na bali torororo tumubwatesie as a school fees tutokwa ne principal egere as Rosia we pange bintu binde a school fees as a cardinal tunga we can be able as parents to take care of that. Igongo kwana ndeno munyakero go PTA because I'm also a parent there. Bokolera ayo gotewa Mheshimiwa Apoko. Tutu, I am very proud of Governor ito, James Elvis Omaribongwai. He's done well for this county. Nimanyete, abantu nabange bakoliyo Governor, including na inochori ka 2032, lakini asebona bali bakoliyo. Naliko batebiga. Tusiko Governor ito. Tumubwatesie akole tamu yaye. Nalina into karomoja kutusaba chikura turabaligereri buya na inturende mwinyore ngantoro kwa katore chikura moto siaereria kyararende biamono sana ne sawa seseni yamano chebu whip chone ombati naragote bia ombaji onye momanyetie bantu mbali basige tomoga banana banyari ba ege kore gente ke nintu toka kembete na ne tomo korere tetagaki ke mwaka nyasa ntoko sigete ege ntokyo katwara bate abankeri ngaki abagengi mbaye tagati ngomuga ko yakore tamwa twara ligege tutatai Bijamano mheshimiwa Pep Apoko Mogabana ito we county ito ya Kisii Senator ya ito Omochumbo Manyari bali Masaba Speaker ya ito ya Kisii Assembly na Nyamira boigo bale bons pimora pamoja na familia ya Mainya taitanta banga pole se familia ya Mainya na ndengo sawa manenya saba bwati kinga kichi gamale no bakongwa bane jasa malita ngoro kuchoni ombati na mwai wando mwemusie korobo molenda alibon chali na ande gande chifu majority njeni ngambwate kebunga kema gioka na nyatuakani wanto kwa na siasa bona Mainya no mwana siasa orenge Mainya tuabeire nere ko 2013 baka bono igam na Mainya chete korara
mainyonya tarengo mwana siasa moronge kanga abantu ba Kiamokama mba mwirane tie kipindi ya kabere siasa ya agetoba choboronge ekagera abantu bakamwanje nare ko sabanga abantu ba Kiamokama buyamana sayale mwakorete lakini rende gente kama nare koruta nate banga nimbwata kabunga kam abanyari bana ikule moganya ko gutembe yoga chetindi ko kwana igoro ye county abanyari bali ekeroge kenke bachika inera kinyonya mo gwechoka chinyomba chinde nchi bachoke boika moli galeri bana maraboli mwenzi kero monto ndara abandi bagwete town mine chigari chinene nga obogabana mwechoke moremo minyoke chinyomba chinde matebe nga noyo momwati niniri nkotebe gento kyo maiso aba gusiti gatobe gente kem abantu baminto tata kwane sauti ya yemo na chinyomba chinde chiwo kwane sauti ya yemo amagara igago kwane sauti ya yemo wetera siraira moro ting aba sigisiro gora aba kwane sauti ya yemo wetera sakamuraka igato korka ruto aba ikoyera baramba bwate sauti yabo aba gusintwe inyore noni no abantu baminto ko baboliga ekero mogaka bwate eliogo lirire ke gusi ekero mogaka gendira rori miaka ya enko mwerere gochia igakoreta umwana kurunyomba mwaye onya kumwora kingelioge elie kero kwature kwaburuka nirigali kurwari borwairege eriga kogotuga likurwari borwairege bone kere to korigerero gorari serikali anene president Uhuru Kenyatta obere kiro umwana ito mabekira magongo igakonya kumwora kararinga yaga igokogenda kogo ikaga oyore matia ekero uru agendete mumbu maro chekere matia uru achiete mumbu anga kieri ririraira kweta abantu baminto karengara kabisa omonta tigeto visio gotaro visio koraense yaito ya Kenya matia moyo kweta yetariraira riri moya kweta na mineti poro mwana enda biyamana dande moisonde graciete itali omonta tigeto visi matia bono temine tinga ruto tarengo ruto no arenge ruto tarwarete atati woru gararenga tigatigere matiangie getek nare ko basaba usibwansi pinga matiangi nare tobwete yarora ligerie nyongerie sebinto bikorusigwa otwara ligocha gusi no yondo soro karamire matiangi ikatu ambabe kansto kamwake biranja bitatu korusinyonga igora yaro tigire tarikora matiangi algo sibwansi bwana bekatabe maya matiangi mbiyana matiangi aya oya koro kuchoni ombati oyino monchari nane na abantu baminto tagarra naro oyino monchari bodatige ngaki ya kare egwodi ya enero ya tange ne kusiasa barogi lakini ngamba atoreka aya nganchere asa masikania manene ndete a leader of minority Mheshimiwa James Ondai yes dore ende chinsa mumanyanga gavana takwa Your Excellency the Governor umuseneto ito umuspiko ito mubungo ito machogu umuspiko Onyamora no umuspika ore chairman ya kafu muri amanyanga no ara abantu baminto mwensimbu ya more nkwani gagake iyamano njenkoro ku James Ondai omo MCA wogembe town yese bakoroka bo chitendere ende leader ya minority tinta etinku ana mange lakini umuntu oyo manaro kwananga speaker kerago tiga kirogo kia ega ali se assembly umuntu agotigera mono Mainya ne sababu Mainyaro muntu umuya speaker tigango tebirero ngano alire kerego asokire ekerengo soba Mainyari bagange agontebi nga inkyuta etiko kwana leader ya minority. He has been a very good person umuntu umuya na ande tinta etito kwana mangana oka nga Mainya no muntu umuyorenge rispa na kwana mangana getega njasa leader of minority kinko genda guikaransa bwone INKA na bari nkora abonsi
ntiga abantu bamainya baguchandika aba MCM wachaga mwensi intaita matebyo musangirira kanoyo ngankorigeri tore mainya siringi milioni 6 chiae intutweka ngwateba nga tuchange na tuchanga rero nerira baria kwana na tuchanga rero nchigo isana lakini chibesa chiae buna risi bakwana arenge koegu 6 million speaker na His Excellency na wala murareta supplementary budget Tuesday mo kamarete supplementary budget to etibesa chindi chonsi Mong'ina Mainya na bana bae we erinde na baro banya ukanyekera kiagera mba kamenya igo aba MC aba oyo gocha gotenene assembly gokana Mainya ta egukende tinta eti kumuragereri kiagera mbobe kuragereri montonda oyo ratenene nyasaye nera murigereri oyo gochi gotenena kinyume no koe nyumba ya ya Mainya keriki abarengete tigankorere ga unte abegente kemo yoka intwa machoge una mweigwa abanyari bari bakwana lejo gwakwana nga baba machogu na bande bakori bonsi nga bakonya kugochogesi njenta etego sawa no machoge una na bande na intu to barigerete buna mogochogi aya machogu chogi gocha omoga kongeri professor tigachogi nonde tigachogi erinde munyakominyoka mokonya kurwana mutige toire kirogo maambi Diamond. Aya, santi. Aya. Igo mwaigura abanyari bari moigweti. Bas, tukirerego. I've been told that the chairman of CAF is here. Honorable Speaker, it is not an oversight, but you forgive us for that. I've been told also the Secretary General of CAF is also here, but that one is a capacity for the Speaker. Read of my majority, with the due respect. Your Excellency, our good governor, Kisii County, our senator, my good friend, Senator Ongeri, my good friend, Honorable Machogu, Member of Parliament, January Masaba, the chair of Speaker CAF, Wana Waome Ndewa, who called me this morning, was on his coming, with his Secretary General, Wana Kipkurui. Please welcome to Kisii, feel free, and you have been here several times. Our Speaker, Wana David Kombo, and our Speaker, also my good friend from Nyamira, Onyamora Teya. We are here today to mourn a great leader that we have lost in this county, Mheshimiwa Kennedy Mainya. In 2013, when devolution came into being, I and Mainya were elected on an ODM ticket. And we came back in 2017 on the same political party that we cherish in this county. We have lost a dedicated servant of the people who was supporting the Kisii County government in and outside the Kisii County, particularly in the assembly. And as you have heard, he was a member of the speaker's panel, and on many occasions he used to chair assembly sittings when the speaker was not around. We have lost, in particular, I've lost a friend, and I was privileged to serve with him in various committees in the assembly since 2013. I've been with him in the budget committee since 2013, and I was his chair, the first assembly, when we were in the Committee of Trade, Tourism and Industry. A very good man, honest, a man you cannot really differ with. And I wish his family got his blessings. And when I came here, I informed them death does not really choose, and it detects the past. And indeed, we have lost a very dedicated
MCA in the Kisii County Assembly, and surely we shall miss him. Now, I don't want to talk politics here. I want to echo the sentiments which has been expressed here by my colleagues, that we have come here to give Honorable Mainya a decent send-off. And we wish the family all the best. And indeed, as the ODM party, we have not come here to campaign today. We have come here to lay our friend to his grave, and we shall come here when that time comes to ongea na watu wa Nyaribari Masaba, particularly Kiamokama ward. And indeed, I want to thank the congregation. Mko watulivu, mmepatia heshima Mainya, na Mainya alikuwa hivyo hivyo, na tunataka sisi tuchunge na nyinyi kwa kupoteza mtu kama huyu. Mtu alikuwa wa maana sana. I heard the way Honorable Senator and the MP for this area when they were mourning Honorable Mainya, and he was a good man. Before I leave here, I want to thank the Governor, Kisii County, for the work he has done. And indeed, he was with us when we were fundraising in Kisii. Governor, we thank you most sincerely. Senator, we thank you. Your donation came. We really appreciate for what you have done for our debated colleague. And finally, I wish the family all the best. Vile nimesikia, enda kwa kanisa. That's what I would urge you, kindly laws. And I want to thank you. When I call you very early in the morning, around 6, you are able to take my call immediately. And indeed, you enabled me to talk to Mainya, who told me around 3 words. Mheshimiwa nasikia mbaya, but I'm improving. I'm waiting to Nairobi for further management. And he told me, please pray for me. And that indeed was my last communication I had to Mheshimiwa. So the family, we live with you and wish you all the best. I want to correct one thing here. Honorable Ngeri is an ODM member. There is a contribution you brought here. Honorable Ebisiba is a deputy majority whip. Honorable Ebisiba is the deputy leader of majority in the Kisii County government and in the Kisii County Assembly. So few remarks. Tunaomba tuachie family baraka. Asanteni. Thank you, leader of majority. Thank you. We are winding up. Chinga kichiaedidi. Kasina ewa na onta gete kukurera. Tete gotebi Mong'ina rosinga kero kenyu mintare kurara. Nesa etari rusarenge. Nesa uyole ngone era twargo gotigera. Akorende, akoa ichinguru, agosire no boronge bwako bako kwae. Na goetani onsi, akogo semeri goetani tiembere nga baada ya makweli obogmamboro. Ono nterese kebungeke nkore gasiana. Ningo womonene ningore ange abantu barigetie kogendesegi ningorigetie alenta bamwabo bache gokonye kati bacha gosira gokonya no kwao no buyabonsi gokonya no kwao no buyabonsi dovense moya monene butambe abaye musieke mungo kyomo elio esegine ndoro tigatorore oyora yebuwe gonde yeroti ise yevendera twatenenire na otora buere na omorembe gokonya no kwao no buyabonsi gokonya no kwao no buyabonsi tobense moya monene butambe Nyasaye bwanja nyagenda mona inwe Mheshimiwa Ngeri nchwo tegendo kerwate bwokwane family okore ore tona lebo speaker ale speaker cha mwabo ale machogu senator akore governor Biamono Mheshimiwa Apoko. Ritangani ntaite ko baira ni biamono Senge chimwa baira batoereru. Inchenta ite ko bo mwenye
ekiagere natenenirega gukwana amang'ana arengete efamily ya Mainya ekere Mainya asira itikuria Jumapili abajumbe banyari bari bagaikaransa baganteba imbe n'inkingo cyase umukiyo naye assembly engima baganteba ing'ang'iche inakumanye mechano naye kike wene tokorwa se efamily lakini omo pasta narandiga inga kolera oyo mina yale gento keke amaya na indege go ikibukwe go tebanga tebo mu maene bokole gento keke ukusibore na chirega e weekend kima ki wiki bere intaite ko batebi governor we thank you ase semo ya executive thank you asenge ncho yo moyo ibwo konya lakini ase semo ya assembly leadership ekora uno mo speak ito kombo ama tanga Mainya abeire ayogusuma aba MC abamba manyite eya matiko besegi eri assembly ba umheshimiwa Mainya esiko lakini rero iga I am shocked ingano ena baraibe assembly impari go kwana ya welfare ya Mainyo yorairega onde tayo weno yomo kwanire as a leadership ya assembly lakini batebire una Mainya aringo musani obo and I want to say Mainya buro oraire sanduki abantu batenenira bakwanire bunoro muya lakini bankira gutenena ekene ekero kweto le mega intaite ko kobori Mainya bunora ire mega u spirit ya te vaseko tiga onde wens ora tenene mega ye haki ya wenda kwa nyasi assembly eya be segi omo ngino Mainya abanta batenenira ko bori gas etu akoro muchanga abandi bagakubinga umheshimiwa nere ngokoro muchango lakini na Senge ncho omo maene boli wanya sae to gusaba omo ngino olio tigairari igatigiro omo baraka oreche genton ke yago chekonya nonya ne kema ko assembly Senge ncho insurance yae te akaniri pesa nchaka ni insurance ya assembly na igomba akana bono iga insurance liko kola gasi kuchimaega igotari ko chikonyora kende gyosi obune bwo maene wane gento toko saba that's why nataka kolete kente kio na nto boringa why inkibono toko boli lyo mheshimiwa omugabano itongwae no mo wako ito senator tusikete Mainyo yorairega Senge ncho yogo sumo kutwango suguma abantu mpato machibesege sa egere tochikora mu ntokwana mangana Mainya ye insurance no nyani gore stwango sabege ti ntaito kote bo maine intosa etwatange tutari na national government ekiagera bali bakweroka basani bamanya bana bakotenera bakwanega gakwete mbama ite kiarenge bagatotanga ntosa bera Mainya tari mokutana tware ngokora ntaite ko bori abantu baminto igora na ramisi yarenge osejare ngaramisi echiro ya dala chabantu barenko gosembarenko abantu barenga bagotoke se chireyo abantu twarwete nkanto anko gano emya 3 lakini ya Senge ncho abantu babwete ngaya to kuchukwana aro naya to akwanire bono iga intaite ko teba iga kwinkokora aba pasa abamurega intaite moche ekiageranga Mainya ogokukwaye abantu erasima bateke personal responsibility
na inde ko sabo mugabano ito ekiagera yatakurengeti osuke kando atwaeribaga tokore mirimo egere bari bagera Mainya okure atabategereti family yakende naro wagenda ka baigoro uri Mainya ko chakoigwa igabana kobori omo pastor reverend ocho to sabere gabu na ba MC ba Kisii County ondora egwebesa akwane kinyume go sitate nero bumane bwa Mainya okwetega nyasa ore igoro amwakane mara kabere amwakane mara gatatu abana bae bachandike na babanya barachandike igon koko nago saba reverend inchuo oweka manganaya asenya sai oweka aba MC aba asenya sai inga ondota kwana mangana Mainya nyasai na Mainya morare bobi karibu mheshimiwa. Abana nje batebira aba MC mwezi mochega ninaomba tafadhali tukimye mahali tulipo tigatotegererane bali moralia ngosaba tule wacha tuombe. Mungu wetu na Baba yetu ambaye aishie mahali pa juu, tunakuheshimu tena mchana wa leo kwa sababu ya jinsi ambavyo umetuandaa. Wewe ndio Mungu ambaye umeumba watu wako, na katikati yetu ukaweza kuwatawaza viongozi ili kwamba wakaweze kukuwakilisha, kwa sababu wanaakilisha kazi ya mikono yako. Mbele yangu ni wajumbe wetu wa County Assembly yetu ya Kisii. Tazama jinsi ambavyo wameweza kulalamika kwa yale ambao yanaowahusu kama wanadamu na kama wajumbe. Ninaamini kwamba sheria inapotengenezwa, wewe Mungu unakuwa katikati kwa ajili ya kumwelekeza mwanadamu, na pia ukaweka wanadamu katika sehemu na nyadhifa mbalimbali ili kwamba wakaweza kufuata sheria hiyo. Maana hata jinsi ambavyo wasomi wamesema ni kwamba sheria ni kuu hata kuliko yule aliyeitengeneza. Ndugu yetu Mainya amelala, na viongozi wajumbe wa County Assembly ndio hawa ambao nimeweka mikono yangu kama mtumishi wako juu yao. Wamelalamika juu ya insurance ambayo Bwana wanahitaji kupewa kama wajumbe, ili kwamba unapomuita mmoja nyumbani, familia ambayo imepaki umeahidi kusimama pamoja nayo ikapate lile ambalo linawasaidia wanaposimama na wapoendelea na maisha. Kitabu chako takatifu kinanena na kinasema, sehemu inapoongozwa na watu wanaokuogopa, watu wale wanaongozwa wanaishi kwa furaha. Lakini jinsi ambavyo tumeshuhudia ni kwamba wajue wetu katika County Assembly wako na huzuni. Ninataka kukualika wewe Mungu mkuu unayepeana na kutoa, ili kwamba ukanene pamoja na kiongozi mahali ambapo ulalamishi umeelekezwa. Mungu wangu na Baba yangu,
ninakuita ukarekebishe mahali ambapo pako kombo. Na katika jina la Yesu Kristo, wameahidi na wamesema kwamba ndugu ambaye ametutangulia, haki yake himo katika assembly, na wanaitisha ikaweze kupewa familia. Ninaomba yale ambayo wamezungumza, Bwana ukasimame pamoja nao. Ninaomba wewe Mungu ambaye unatujua, ukaweze kuyatekeleza kwa niaba yao. Ninajua mahali ambapo mazuri yalipo hata shetani yupo. Mungu wangu, ndio sababu ninataka kusimama kinyume cha kila ibilisi. Ninasimama kinyume cha mipangilio ya giza kuhusu hili jambo. Ninasimama kinyume cha wote watakaoleta mdimi ambayo itanena kinyume na hili jambo, katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba ukatengeneze njia mahali panaonekana hakuna njia. Na zaidi ya mno, iwe Mungu ukatengeneze assembly yetu, iwe hata wale wajumbe walioko ndani na wote tunaoongozwa kutoka hiyo assembly, tukaweza kuishi kwa furaha. Tena ninasimama katika pengo ya msamaha, kwamba wale ambao wajafanya mambo yao iwapasavyo, Bwana ukawasamehe, ukawarudie jinsi ufanyavyo kwa watoto wadogo, ili pia wakaweza kusimama katika mstari na wakaweza kufanya yale ambao yanahitajika kwa ajili ya watu wako ambao wanaongozwa, ili kwamba kwa pamoja tunapopatwa na misukosuko kama hii, Mungu wetu tunasema ni wewe umenyakua, lakini ile ambayo tungeweza kufanya kama mwanadamu tumetekeleza. Wingu lako la neema likaweze kuwazingira wajumbe hawa. Ndugu Mainya ametoka miongoni mwao, na ninataka kusimama na kurahani na kusimama kinyume ya mauti kwa wajumbe hawa, kwamba kuanzia leo, ewe Mungu wangu, you are going to stand with these members of counter assembly. I want to go against every principality of the devil in the sky, on the air, and even under the waters, that no death we are going to witness amongst these members of counter assembly. You have given them assignment, let them complete their assignment in the name of Jesus. May you command every step they take, oh my God, as they represent your people in this county. Every wisdom you have given them, oh my Lord, may you continue, and they may continue to cherish in it. In the name of Jesus, may you give them wisdom again. Speak to them once more, and let them rectify even where there are pains. Give them courage to speak what belongs to you and what you have for your people. Maana tunajua siku ya mwisho kila mmoja atakuja kutoa hesabu jinsi ambavyo alivyoongoza. Watakapokuwa wakitoa hesabu, wahesabike kama walifanyia ukweli na watu wako wakapona. Sasa Mungu wangu, ukaende pamoja nao, ukawazungumzie mara nyingine tena watakapokuwa katika vikao vyao vya assembly. Wacha damu ya mwana kondoo iliyomwagika ikamaliza ubaya wote ikawaongoze. We want to listen and hear that there is peace in that assembly. We want to listen and hear that, my Lord, there is tranquility katika assembly yetu. We thank you because you have given us a leader, His Excellency, the Governor. As he continues to discharge his duties in a wisdom way, my Lord, I know you will again give him wisdom to take an approach and a position to advise, ili kwamba mambo yote yakawe sawa na kaunti yetu ikawe sawa. Yale yamezungumzwa hapa, I want to go against every victimization in the name of Jesus, because they have spoken the truth and let the truth prevail. Mungu wangu, ukawakinge na ukawaneemeshe kila mmoja, ili wanaporudi pale kila mmoja akaone kwamba hapa pamepomoka, panahitaji kutengenezwa kwa nia moja, lengo moja na makinia mamoja, na wakaweza kujitahidi na kutengeneza umoja wa roho, ili kwamba kaunti yetu ikaweza kuwa na umoja. Asante kwa sababu utatekeleza makubwa hata mengine tusiyoyaomba. Ni katika jina la Yesu Kristo na sote tuseme amen. 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 Barikiwa sana. Thank you. Emonyo. Asante sana abaheshimiwa, lingana liane lyo moyo.
lingana liana lyo moelio so mheshimiwa Mainya na kwanire ayo watagete nkole na nena kwanire on your behalf onye lingana ndire ntakwana ekerobe kiri mutugali obumaene na sabiro nyabere ena kwana ekiagera tugukwana kure megabu amangana yonse na kwanire tiganya sae abe kumuiko otimuke biemono wananta etekora libageri mwali como speaker ali como mheshimiwa bwe area yeye alafu mheshimiwa ali como senator then ali como governor ito. Thank you very much. Nyasaba sisenya abantu baminto ba Kiamokama. A family ya Mainya, Your Excellency the Governor, Senator, Mjumbe bwe area nke on my behalf na itira mrambiane as a family ya Mainya, whom I worked with very well. Aigarero Ndubata Bageni, Imbate Speaker, or Chairman ya CAF, which means Kenya County Assemblies Forum. Nimbwate Speaker ya Nyamira na Harega. Nimbwate Organizing Secretary Oyo CAF Madam Oile.